Bambai mista bandani lobla, Bambai mista bandani lobla, Bambai mista bandani lobla. Say the Nino sabes polemi, say the Nino sabes polemi. Say the Nino sabes polemi, Bambai mista bandani long black. Say the Nino sabes polemi, Bambai mista bandani long black. Bambai mista bandani long black. Bambai mista bandani long black. Say the Nino sabes polemi. Say the Nino sabes polemi. Say the Nino sabes polemi. Bambai mista bandani long black. Say the Nino sabes polemi. Naumu Henry Anejom. Ek na uraninyak vei napam unyak uhup amtas vei numunyak maesitu miet paminping maya anumunyak maya rato wajoa katimi ditinyak maya katimi amunyinya amango halitei etitiupni maya eklebatimi etitinyak ekat ngas cipe ekuat amote tante yunta mayat etan yang naktak teyunyenya maya eklepati meditinyak maya thing anathiatumok ka anathiat apos uja maya rawatalan yuvenyak albutuak mega kagetranyak maya mapan unalanya ini maya kitimeretinyak maya nango entas banyura maya ce anatakte yunyak maya ekango nicite inyak maya titiupni no pones nganemte atua maya nathiatumap kalau cunyak maya mango naktaktei unyak kanenya titihan nangobenya nathiatumap maya kangonyak maya klep meretnya maka kaseng maka katimiditi kilipagato masim ka katimiditinya maya kamuing metrong maya mango cite ditiupni mamen mango maya kangonya ni cita icingi ekwatamennya mango maya kalmunyak megat nefalany atau minyaki maya miet pam maya nopan titi maya atas cirai maya conference mesitawai maya panapaman pekaran maya kapitawinya maya ci anatak taunya kitial maktit
maya atuanya maya pengen ekto papitaginyak maya anak takteyunyak maya rat ngas cipe aja ma mango cite rapan aja ma malanya ini raici warna tanang maya kingir enginyak maya et tobo maya venni kitile kristonya maya kanomunyak maya miat pan ano waning rarahon pan maya naga jama rasa much para jama maya an ejong maya matupun halite maya kamenyak mapitagi cipe maya kalmunyak maka et kalmunyak maya naganing ranga jama etiti amena natakteyunyak maya miat pam maya lebiat pamanopan titi maya kinginyak maya arei anlin mopok maya sen etas atua le anagaun maya nopan iyi maya kuat ingiyininya katasan anumunya maya kinginya arak maya etayagaya maya mapam amen matnga apam yet pam maya lepanowan titi maya kinginya arak maya etleptas maya kanes nganupni maya elek erei nagaun maya ekat nginyak mega kajiceng maya catekka maya tapam natakte titi elek amga tupapita ijagak maya natakte yunyak maya kat ngaran niya kanataktaning teselek kat ngaran niya maya etlenyak maya timya lauchunyak maya nagawon maya nguren alpuas maya eglep meretinyak na sengwen elei gowa nega ajuwa jigengi ramena nomoning maya kameneraninya ek meretinya mega rasa moj ajuwa maya berango nagao watua kaca maya nawurining vei nasaptek ne maya nethawunyak ataupun situ yet pamenping maya klep meretinya maka rupal mui tan urana kaca are Matius ntasalbas 11 ntasalbas 11 nitanaklin 28 minire 30 maya naurining
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious dear that grace appeared, the hour I first believed. Through many a day, serious toils and snares, I have already gone. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me on. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion fill, as long as life and you. Maya ak el bumapok, el butmak, el burisik, el butwak, el gotanyerak, an bege anejom.
Mayak meretnya mga kiyupal imdamya maya anamunyak maya tegha agamaga anafalayu agat Yesu hunyak atau nanti miniyak ikat cuban itak maya is chinsem numunya nyak anapon singaw nyak onusua maya che dobrana upan amo etewa nagan nikkinatimi maya madibangi nyak anumupni iisal banyak ka Yesu maya jam yet pamere number 11 eri June 1985 samjeng agane nyak amot nyak maya natimi katuwin nyak Pastor Philip Wirao cakato nyam ko iti natimi maya nangeloy tapaman merat nga jam ro na falan entas ta sa jam ro mabam maya amotan ite atut una de mal pasi Pastor Philip satut mapam malau chun gabaran mat namot na botan namot mot dijida jin esamenan lilitai kana jin evalan sap namot maya samta simta kana timi mika natimina Pastor Philip editop natimina tetunem thalenan Beni, edlena upanan, maya nagawa tua, ere evangelism. Maya nopo nagay sa malambam niya gana mga, edega. Nati ito wak mapanali natin mina, yetchen sem numuyo man. Nopo nagay sa matpusen niya, imtany, si chunit nitin imtagan niya. Maya samkanyak ntayan namjang agano nyaki mnas jay samwithin below nyak maya samata nyaga ngak ane videna mida nyak samasin ilan mga jayat etta sa ilaga na sanganop ni ga nepenginin upos mapan niya waran apan ele pasta niya maya nepengagayi mayan ere 3 o'clock ane beng sapanen mit pan le pasta salangi ni elegan madith pan maya no buena chencem life unyenya kuni ang manati mi Yesu nyak maya jak meretnya enggak kasnya lemnya el bumrang el botanya rak el potegerak, el butuak. Maya, edal bos nimita sepotan. Rega jar miat ni jibe gaja. Maya jena potan uja. Anbega uja. Ni dia bosa gaja biatan anbega upni. Maya anta suwa tua. Se anta sitabunan meka. Nopan ini enggak teba minyak. Ekpat na mo ti jidas nganyak. Mayam panerate mi. Panerate uhasura. Nga, no panini, nga teba minyak. Natiminin, et meret. Ka natiminin, et atimiunyak. Et meret niyam nga. Yupnin ito unan. Et papamahan elek. Anbege, ubni. Maya, bat manini dasunyak niya nga, jag meret niya mega, ek please ramya niya, agal pati manajom, apa magal Yesu, et edidang niya day, in binyan.
And ating blong close them testimony blami mila blami sing one chorus, close them the one chorus. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open prison door and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Let not your hearts be